Matindog tabi kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children.
please kneel. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary. Pray for us. Holy Virgin, conceived without sin. Pray for us. Our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us.
that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children, obtain for us true sorrow for our sins and fidelity to the promises of our baptism. We consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves, but for Christ your Son, and that we may see Him and serve Him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of perpetual help, we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise.
Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi en samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imin nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingon niya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa mo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhaning tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Princess Barnuevo, Edith Mateo, Aldon and Perez family, being Espiritu. Special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan dulot ni Judy Remlin Lee. To pass the medtech exam of Angelica, dulot ni Mary Ann. Special na kagadan dulot ni Josel Aceituno and family, for healing and fast recovery of Cesar and Jocelyn, dulot Canares family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Vicente, All Souls in Purgatory,
dulot kan Abion family, All Souls, dulot ni Meds, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Evangeline, dulot kan Barbin and Baldo family, Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, dulot kan Sanyosa family, Antonio, Julia, dulot ni Josel Aceituno and family, Numeriano Sr., dulot kan Daughters of St. Jude, Ananias, dulot ni Norma Belludo Rosin, Pilar, dulot ni Tess Sanyosa, Salvador, dulot kan Longos family, Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, Erickson, dulot ni Michelle Domasian, Maximina, dulot ni Jocelyn.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Nagkakatiripon kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangan. Sagaran ka nama, kan aki asin kada Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangan mapa sa Indo. Asin sa imong Enot, espiritu. Miyerkules, sarong komunidad, nagtataong onra kita sa tuyang mahal na ina, sa iya pong titulong Nuestra Señora Nindanay na pagtabang. Ikadua, Betsa-sais kan na gusto, sa tuya pong pinagsaselebrar ang kapiestahan kan transfigurasyon kan sa tuyang kagurangan. Transfiguration is prefiguration. Pagpahiling kan kagurangan in advance kan sa iyang kamurawayan. Tanganing inian magtao sa tuya nin inspirasyon, kusog, asin giya sa tuyang pagkabuhay. We are given transfiguration moments so that we will have the courage to face whatever hurdles, suffering, and difficulties in life, for us to be encouraged to face the cross sa satuya pong buhay. Ngunyan binbidon ta, ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ta inilintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, talagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay, nalaing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marhay an buot, inoomaw mi ka, rinuro kiyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, Ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kay raki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog kahalangkaw Hesu Kristo, kay ba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita, O Diyos, na sa mamuraway na transfigurasyon kan bugtong mong aki, pinakusog mo ang mga sakramento nin pagtubod sa pagsaksi nin mga kamagurangan.
asin makangalas na enot mong pinahayag ang lubos na pag-ampon nin mga aki. Warasan sa mong mga nasasangkuban mo, na naghihinanyog sa tingog kan padangat mong aki, magkaligo kaming magin mga paramana, kaiba niya. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mandang naghihiling ako, ibinugta ko ang mga trono sa mga lugar kaini. Ang sarong danay na buhay, nagtukaw sa saro kan mga trono. Maputi siring sa nyebek, ang sa iyang gubing. Asin nakakaagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono na igwanin mga ruedang naglalaad. Hali sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog nin kalayo. Yaon duman ang ribo-ribong tao na naglilingkod sa iya. Asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binuksan ang mga libro. Sa bisyon na ini, sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garutaw. Nagrarani siya sa ko, napapatos nin panganuron, asin nagduman siya sa danay na buhay. Dangan ipinarbidbid sa iya. Tinawan siya nin otoridad, onra, sa kakapangyarihan na maghade. Tanganing paglingkodan siya kan mga tao sa gabos na nasyon, rasa asin lingwahe. Magdadanayan sa iyang otoridad asin mayo nin katapusan an sa iyang kahadean. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. Hade an kagurangnan, magugmalugod ang daga, magugmalugod ang mga baybayon kan dagat. Panganuron asin kadikluman ang nasa palibot niya, katanosan asin ustisya ang mga pundasyon kan sa iyang trono. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. Ang mga bukid natutunaw siring sa taro sa atubang nin kagurangnan. Sa atubang nin kagurangnan kan bilog na daga. Ang kalangitan nagbabareta kan sa iyang katanosan. Asin ang gabos na nasyon nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. Huli ta ika kagurangnan ang pinakahalangkaw sa bilog na daga. Urog na dakula kaysa gabos na mga Diyos. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ni Pedro. An ipinahayag ni sa Indo dapit sa kapangyarihan asin pagdatong ni Hesukristo na sa tong kagurangnan. Bakong gikan sa mga usipo na gibo-gibo sana. Hulita mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi siya kan inako niya sa Diyos Ama, ang kaumawan asin kamurawayan. Dangan nadagong mi ang tingog kan dakulang kamurawayan kan magtaram siya. Ini anamumutan kong aki na ikinakaugma ko. Nadamog mi ang boses na ito na hali sa langit. Hulita kairiban kami kan kagurangnan, duman sa banal na bukid. Kaya nag-urog ang samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa Indo, ang palagan ang pahayag na iyan garusan ng ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagud na magbanaag ang aldaw, asin magliwanag ang bituon na makaaga sa Indong mga puso. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrokyo kan banal na ebanghelyo.
kan mapas sa Indo. asin sa imong Pagrokyaw kan banal na espiritu, Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihis nin mga 8 aldaw, pagkasabi ni Jesus kan mga bagay na ini, ipinag-iba niya si Pedro, si Juan, asin si Santiago, pasiring sa sarong bukid, tanganing mamibi. Bantang namimibi siya, naliwatan sa iyang lalawgon, asin naging nakakasulang puti ang gubing niya. Dangan, biglang nagtunga ang 2 lalaki na nakipag-ulay sa iya, si Moises asin si Elias na nagpahiling sa langit noon na kamurawayan. Pinag-urulayan ninda ang mga nagdadangadang nakagadanan ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. Maski labi-labi ang tungka ni Pedro sa kakan mga kairiba niya, pinilit nindang day magturog. Kaya nahiling ninda ang kamurawayan ni Jesus. Asin ang 2 lalaking kaiba niya. Kan naghahali na ang mga lalaki, nagsabi si Pedro kay Jesus, kagurangnan, marhay na uya kita digdi. Tuguti kaming magibo nin tulong payag-payag, saro sa imo, saro para kay Moises, asin saro para kay Elias. Nagtataram pa siya, kan lindungan sindanin panganuron, natakot ang mga disipulo, kan tahuban sinda kainidangan, may tingog hali sa panganuron, nagsabi, iyo ini an sa kuyang aki, an pinili ko, dangugan nindo siya. Paguntok ang tingog, nahiling nindang solo na sana si Jesus, dahil ninda ipinag-usip sa kisay man, kan mga aldaw na ito, ang nahiling ninda. Mga tugang marhay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. May saro kay itong aking sakristan. Hababa. Aki pa. Nagdulok sa padi. Kang inisu Ebanghelyo. Kinaput niya sa padi. Nga ngayata, dain na sana si Kristo. Ka nagpahiling siya sa insidenteng ini na padagos na nagbabang raw, glowing. Magayon baga na perming paghiling sa iya maliwanag so that people will easily recognize Him as the Messiah sent by God. Dahil nakutak ngayon naghali sa iyang liwanag sa lalawgo, liwanag sa iyang mga gubi. Sabi kan padi sa iya, duman sa sakristan, paano kaya ngaya? Dahil man si Kristo napadigdi tanganing mag-impress sa tuya, tanganing magpasikat. Napadigdi siya, tanganing makisumaro sa satuya, to be with us, to suffer with us, and to help us carry our crosses. Iyan mismo ang mensahe kan kafiestaha na sa tuya pong pinagseselebrar mo niyan mga tugang. Christ appeared in advance in His glory so that people will be inspired to face their crosses, so that people will be given the courage to face life's challenges. Bako tanganing ipahiling sa inda, nadain ang pagsakit sa buhay. In fact, iyan ang gustong sabihin kang kagurangan, kadakol kamong sasabato na krus. Alagad, at the end of all these trials, tribulations that you will be facing, that you will be confronted with, yao nagahalat ang gloria o kamurawayan. This reminds us that Jesus gives us some, sabihon ta, mountain or transfiguration moments. Not to escape life. Ano ang mga transfiguration moments ta? Siguro sa sarong estudyante, kang naggraduar, kang nakapasar, kang kinasal, sa saro mag-ako. Those are transfiguration moments, kang nakapasar sa bar or board exams, kang na-promote sa trabaho. Those are transfiguration moments. But these moments are given to us, bako tanganing dumana sa nakita, kundi tanganing tawan kita nin kusog para sa satuyang sabihon tang mga daily struggles. We are not to stay there forever, but to remind us that He is always with us.
especially when life is hard. Kaya special po ining kafiestahan na ini, lalong-lalo na para sa iba sa tuya o para sa tuya na kuminsan napapagal na po sa buhay, lalong-lalo na sa aspeto kan sa tuyang pagtubod, sige ko ang simba, dahil man na pagbabago, dahil man na pangyayari, nagbabago sa sakuyang buhay, turog manggiraray ako habang nagsisermon si Father, sige ko ang simba, maraot manggiraray ang ugali ko, something like that. Minsan na didisganar na kita sa satuyang buhay. But in moments of darkness or fatigue, dahil po kaining transfiguration kan sa tuyang kagurangan, we must remember that there is glory ahead. May kamurawayan na naghahalat sa tuya. But for now, we must listen, we must trust, and follow Jesus. Kaining transfiguration, bulod nin transfiguration, is not our destination. It is a place of clarity and strength so that we can carry on with courage. Digdi kita mahugot, ikusog, digdi kita mahugot nin inspirasyon asin giya, tanganing maglakbay kitang padago sa satuyang buhay na pano nin kusog buot. Kaya magayuno naman no taranta, kang nagpahiling si Kristo duman, there was this voice coming from the clouds na nagsabi, "Here is my beloved Son, listen to Him." Sa buhay, iyan ang talagang totoong nagmamatter sa tahaw kaining mga kadipisilan, sa tahaw kan sabihon ta darkness that we are confronted with, kulog, pagkaribong, asin kapagalan, we are invited to keep listening to Jesus. He is the light that will guide us. Totoo may mga transfiguration experiences kita, but we need to go down. Arong baga kang kinasal, maugmahon kang kinasal, pero pag haloy-haloy, nagpuo ng mag-iwal-iwal, may selos-selos na. I would always advise them, go back to the day when you were married. So nagpaso kang maugmahon ka, suharandaan na bonggang-bongga. Go back to that day. Dahil mo itutukan sa diri mo digdi sa mga kadipisilan, pagbalo sa imong buhay. We must go down and go back to our daily task and remember those moments. Mga tugang, ining transfiguration, day man lugod sa na magtao sa tuya ni memorya, they are not just memories, but they are signs. Ining mga experience in transfiguration sa tuya buhay, that Jesus is with us always, walking with us, and loving us. Amen? Mata na lola, takong madagosan ka. Sangaran ka na maaki as el Espiritu Santo. Amen. Are you Lord God? Magpamibiga mo mga tugang, tanganingan sa ko, asilan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami pakabanalaan mga idinulot na atang sa mamurawayon na transfigurasyon kan bugtong mong aki, asin hugasi kami sa mga digta nin mga kasalan, sa banaag nin sa imong kaliwanagan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa Itaasan imong mga puso, espiritu, initaas Magpasalamat mina kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa atubang nin mga piniling saksi, pinahayag niya an sa iyang kamurawayan, asin pinano sa urog kadakulang banaag itong kamugtakan kan hawak na kapareho sa iba, tanganing an kapadungkalan kan krus, mapara sa puso kan mga disipulos, asin an kapanoan na makangalas na pinabanaag sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan. Kaya kaibakan mga bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggalan banal burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyo, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin kakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad ken mga kasalan. Inayan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumduman niya ito ining mga kalag na sa tuya pong ipinaparesponso asin ipinapamisa. Sinda, asinan gabos na mga gadandangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, Dayaan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan warasan sa mga aldaw niyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, pantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburnyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kangurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Magpatinarauhan po espiritu. kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, ang mga banal na kakanon, na sa mong inako, magbago sabo sa iyang ladawan, na ang kaliwanagan kaini binuot mong ipahayag sa iyang mamuraway na transfigurasyon. Siya na nabubuhay, sinagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kunyan po ang ikatulong aldaw kan sa tuyang misa triduo sa pagpamigbi para sa mga kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Kaya gibuhon niya to bago kang huring bendisyon and responsoryo. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my I Savior. myself shall see Him. My own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your by your people. birth, Lord, save by your your baptism people. and fasting, Lord, save your by people. your suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save your by your people. rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your by your people. gift of the Holy Spirit, Lord, save your by people. your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray, Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May they forever. rest in peace. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton asin maherakon. Ano ba? An aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you po and good morning.